abangcwele nekhethekile. Igama lami ngilisebenzile ngokwabiyela Sibongo ekhaya kuseMelmoti. Ekhaya kuseMelmoti okuba esigodini sakaBhagaza la ngizalwa khona. Ngilana bangcwele ngokuthunywa ubaba wami ongizalayo ngasekho ofike kumina wathi wangitshela ukuthi lokhu wahamba. Thina sazi ukuthi wahamba kodwa akahambile, uhleli la hleli khona asetshenziswa khona, wathathwa wathunjwa, uyasebenza la asebenza khona. Wathi ucela ngizomkhulula, ucela ngimiyele kuShembe ngiphathe imali yo-R50 ngiyomkhulula la hleli khona ukuthi akhululwe ngoba uyasetshenziswa ngisho sekhathele uyasetshenziswa ngisho engadlile selambile. Ngathi baba ngizokwenza lokho uma uzongipha amandla. Ngiyabonga ukuthi namhlanje ngitholile amandla ukuthi ngikwazi ukufika la ekhaya lomphefumulo ngizomkhulula ubaba njengokucela kwakhe. Ngicela uShembe angikhululele ubaba njengokusho kwakhe. Amen.